Попали, попали. Sebuah rekaman baru-baru ini ramai menjadi sorotan warganet di media sosial Telegram pada Rabu 27 November 2024. Dalam rekaman tersebut, menunjukkan momen penghancuran drone FPV Angkatan Bersenjata Ukraina dengan tembakan senjata ringan termasuk diantaranya karabin Saiga dari kelompok evakuasi Angkatan Bersenjata Rusia. Insiden ini bermula saat sekelompok tentara Rusia tampak sibuk mengevakuasi, memberi pertolongan pada rekannya yang terluka. Namun tak lama kemudian tiba-tiba ancaman bahaya datang. Drone FPV Ukraina terlihat beroperasi di atas posisi mereka berada. Sejumlah tentara Rusia itu kemudian langsung melancarkan serangannya, menembaki drone Ukraina secara bertubi-tubi. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Голос, слышим? Ух. Сидим, сиди. Идет, нормально. Демик, на! Слышите? Ну, садись. Попали. На разворот! Все, лежим! Стреляем, потихо! Ложись! Молодцы! Все целые? Целые? Все. Давай раненых грузим! Молодцы! Вообще попали! Жук, давай! Пойдешь? Все, давай! Давай. Все. Ложись. Сзади я тебя прикрою. Ложись туда. Ложи его. Сюда, брат. Сюда, иди тоже. Мазан туров подойдет. Слышишь? Голос, слышим? Ох, да. Сидим, сзади. Идет, нормально. Демик, на! Слышите? Ну, садись. Попали. На разворот! Все, лежим! Стреляем, потихо!
Молодцы! Все! Все целые! Целые! Все. Давай раненых грузим! Молодцы! Вообще попали! Жук, давай! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.